Ministry ya migunda na thirikari ya Naikuru nĩ thingatĩtwo nĩ aikari a Rongai kũiyũkia mũgũnda wa mũingĩ wa eka 26 ũrĩa ũhahamĩtwo nĩ tũrĩa nĩme makĩria ma mĩaka 30. Sababu ile kitu mmekuwa mkipigania kwa muda, mtakuwa na haraka namna gani ya kwenda nyumbani? Nĩguo kĩrĩro kĩao kĩiguĩke, makĩria ma aikari 400 kuma itũra rĩa Kambe ya Mwaki gĩcigo-inĩ kĩa ũmbunge kĩa Rongai nĩ mararũrũnganire gũthing'ĩrĩria arĩa me wathani-inĩ kuoya ikinya. Kwa settled hapa Kambe ya Moto scheme hawajaiweza kutumia public utility kwa sababu ilikuwa kwa mikono ya Mr. Kipchilata ambaye ni grabber, alikuwa amegrab hii shamba kwa muda. Na tumepeleka tetesi zetu kwa ofisi tofauti. Tumesukuma hadi kwa National Land Commission ambao pia tunawatarajia wafike kwa wakati huu ndio wakuje watuelekeze, kwa sababu wamefuatilia barua zetu na wakaona kuna uchunguzi nyingi zimefanywa na wakaona kweli ni shamba ya umma. Aikari aya moigĩte mũgũnda ũyũ waigirwo keheri-inĩ nĩguo kũgacĩrithia waki wa tabarĩra cia ũthii wa na mbere cia mũingĩ wa gĩcigo gĩkĩ. Kuna shida ya shule ambayo imekuwa graft eka 5. Tuko na shida ya World Road ambayo ni 60 meter, mtu ameenda ameblock na kujenga mbele yake na kusema kwamba alihusiwa. Hii sasa public utility ya Kambe ya Moto scheme tupeane kwa county ili tuwekewe social wall, tuwekewe polytechnic, kwa sababu tunaenda mbali. Kama hii ward ya Visoi hatuna mali ya kuweka polytechnic. Matongoretio nĩ mũikarĩri gĩtĩ wao James Mbogua marenda ministry, kamĩtĩ ya mĩgũnda na thirikari ya kaunti kũrutũrũra ahahami aya na kũmahingũrĩra thitango. Sasa hizo malalamishi yetu, hata juzi tuliuliza DC, kwa nini mtu asimamishwe asiingie kwa shamba na bado anazidi kuingia? Sijui yeye anatumia sheria gani ya Kenya, kwa sababu anavunja sheria kila mara. Pia imekuwa huyu bwenyenye wakati anapoalikwa anakuja anatuambia kwamba amewachiria, mara anakuja tunaambiwa kwamba nini wanakuja survey kukuja anaepa. Sijui anatumia mbinu gani kwenda kusambaratisha kila maneno. Kĩrĩro kĩao gĩkĩonekana kũiguĩka thutha wa mwandĩki kamĩtĩ-inĩ ya mĩgũnda kaunti-inĩ ya Naikuru Frank Kĩbelegenya kũmahe kĩĩranĩro ũhoro ũyũ nĩ ũrathuthurio nĩguo gũtigĩrĩra mũgũnda ũyũ nĩ wacokerera mũingĩ. Ngĩribotera Kameme TV, Njĩta Gĩtaũ wa Wanjikũ.